Igicamunsi cyiza nshuti bakunzi bakadasohoka baguma news official, twizere ko rero mukomeje kugubwa neza. Ikaze nanone mu makuru y'aka kanya, tugiye kubabwira amakuru atandukanye by'umwihariko hariya mu gihugu cya Kongo. Mu gihugu cya Kongo rero turabwira ko ingabo za FARDC n'abambari bazo bagabye igitero hatuwe n'abaturage benshi, maze M23 iza kuzibabaza iri kurwanira abaturage. Turabwira kandi ko Amerika na Loni bashinje Uganda gufasha M23. Ni menshi cyane tugiye kubabwira, ntimujye kure yacu, aho tugiye guhera kuri aya makuru avuga ko ingabo za FARDC n'abambari bazo zagabye igitero ahatuwe n'abaturage benshi, maze M23 iza kuzibabaza iri kurwanira abaturage. Ni igitero rero ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye zikoresheje imbaraga z'umurengera, birangira abarwanyi ba M23 bagisubije inyuma nk'uko n'ubundi bahora babigenza mu ntambara zimaze igihe zihanganishije impande zombi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero amakuru ahari nuko iki gitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zagabye mu gitondo cy'uyu munsi, ko byari mu gice cy'isaha z'urukerera mu rwo kuri uyu nyine uwa kane, ariko kandi cyakigabye mu gace ka Butorangora haherereye mu birometero nk'icyenda uvuye muri centre ya Kanyabayonga. Byanavuzwe kandi ko iki gitero cyumvikanyemo urusaku rw'imbunda ziremereye nyuma yo kuri ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ziteye ibisasu biremereye muri aka gace nyine gasanzwe kari gatuwemo cyane n'abaturage. Ingabo zo mu mutwe wa M23 zari zisanzwe mu nkengero zako zirwanyeho kandi zirwanirira abaturage, maze zibabaza iri huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe zarasaga umwanzi wazo zitabebera. Amakuru kandi avuga ko M23 yabashije gusubiza inyuma iki gitero, kandi abenshi mu ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahasize ubuzima, nubwo nta mubare urabasha kumenyekana wabaguye muri iki gitero. Gusa umwe mu barwanyi ba M23 yavuze ko uruhande rwa leta ya Kinshasa rwaguyemo abasirikare batari munsi ya 43. Ibi rero bibaye mu gihe kuri uyu wa kabiri Minisitiri w'Intebe wa Kongo Judith Suminwa yatangaje ko leta ye igiye gukora ibishoboka byose ikarangiza umutwe wa M23. Gusa yirinze kuvuga ko mu kurangiza uyu mutwe hazaba gukoreshwa imbaraga za gisirikare. Andi makuru nanone nuko Amerika na Loni bashinje Uganda gufasha M23. Umuryango w'abibumbye biciye muri raporo y'impuguke zawo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washinje leta ya Uganda guha ubufasha umutwe wa M23 ndetse no guha imyitozo abarwanyi bawo. Raporo y'izi mpuguke yagiye hanze by'impanuka. Ikinyamakuru Daily Monitor kivuga ko cyabonye iyi raporo niyo yemeza aya makuru. Ubutegetsi bw'Kinshasa bumaze imyaka irenga 2 bushinja leta y'u Rwanda kuba ari yiha ubufasha inyeshyamba za M23, gusa hashize igihe gito ibirego nk'ibyo binatangiye gushinjwa Uganda. Perezida w'inteko ishinga amategeko wa Kongo Vital Kamerhe ndetse n'umunyapolitike Martin Fayulu nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bari mu bashinja byeruye Uganda guha ubufasha M23. Raporo y'impuguke za Loni ivuga ko impuguke za Loni zabonye ibihamya byemeza ubufasha bamwe muri ba ofisiye ba UPDF nyine igisirikare cya Uganda na CMI, urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare kuri M23. Ikomeza ivuga ko amakuru yatanzwe n'intasi ndetse n'abegereye M23 nayo yemeza ko hari abakozi b'ubutasi bwa Uganda baribunagana kuva byibura mu mpera za 2023 mu rwego rwo guhuza ibikorwa n'abayobozi ba M23, kubaha ibikoresho ndetse no gutwara abayobozi ba M23 mu duce igenzura. Umujyi wa Bunagana uri mu duce tw'intambara ya Kivu y'amajyaruguru. M23 imaze igihe kirekire igenzura nyuma yo kwirukanamo ingabo za leta ya Kongo muri Kamena 2022. Ubwo M23 yari imaze kuwufata, bamwe mu basirikare ba RDC bashinje ingabo za Uganda kugira uruhare mu ifatwa ryabwo. Andre Mwenda arashinjwa kuba ikiraro gihuze M23 ndetse na leta ya Uganda. Impuguke za Loni muri raporo yazo zishyira mu majwi umunyamakuru Andre Mwenda zimushinja kuba umuhuza hagati ya M23
ndetse na leta ya Uganda. Andre Mwenza asanzwe ari nyiri igitangazamakuru cyandika cyitwa Independent ndetse n'umusesenguzi kuri politike yo mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu mugabo kandi yegereye cyane ubutegetsi bwa Uganda, dore ko ari umuntu wa hafi cyane y'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, akanaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba. Raporo y'impuguke za Loni imushinja kuba yarahuje M23 n'ubutegetsi bwa Uganda kugira ngo bifashe kujya mu biganiro na leta ya Congo, ibyo nyir'ubwite yamaganiye kure, agashinja Loni na Amerika kumushyiraho ibirego bashingiye ku bimenyetso bidafatika. Andre Mwenza mu nyandiko aheruka kunyuza mu kinyamakuru cye yasobanuye ko muri Werurwe uyu mwaka yahamagawe kuri telefone n'umuntu atazi, akamubwira ko abo muri M23 bashaka guhura nawe. Ngo babyemeranyijeho batatu bari umuvugizi w'uyu mutwe ari we Lawrence Kanyuka, Desire Rwigema n'undi muntu atamenye amazina, bamusanga ku biro bye i Kampala. Mwenza yatangaje ko Kanyuka na bagenzi be bamusobanuriye M23 uko bahihagarariye bamaze amezi 18 Kinshasa bashaka kuganira na leta ya Congo, kugeza ubwo yasubiye muri teritwari ya Rucuru batabonye igisubizo bifuzaga, ahubwo ingabo za leta ya Kinshasa zigatangira kubatera mu Gushyingo kwa 2021. Uyu munyamakuru yagize ati, bambwiye ko bashaka ko mbafasha kugera kuri ambasade ya Amerika, y'Ubufaransa ndetse n'iy'Ububiligi. Yakomeje agira ati, bavuze ko izo ambasade zifite ijambo i Kinshasa, bityo ko zabahuza na leta. Numvise ari amahirwe yo guhuza impande zombi, ngahagarika intambara muri RDC, nkagarura amahoro. Mwenza yasobanuye ko yahamagaye kuri izo ambasade i Kampala, azisobanura guhura kwe n'abahagarariye M23, azimenyesha ko uyu mutwe ushaka bawufasha kuganira na leta ya Congo kuko ngo wifuza guhagarika imirwano hashingiwe ku bwumvikane. Yavuze kandi ati, umukozi wo muri ambasade y'Ubufaransa yambwiye yeruye ko batemerewe guhura na M23. Uwo mu Amerika yambwiye ko umunyamabanga wabo ushinzwe politiki abyifuza, ariko agomba kubisaba Washington mbere ya byose. Nyuma y'iminsi 2 yambwiye ko Washington yabyanze. Gusa ngo umukozi wo muri ambasade ya Amerika yamubajije niba intumwa za M23 zarahuye n'umuntu muri guverinoma ya Uganda, yasubiza ko ntabyo azi. Mwenza yatangaje ko muri Gicurasi 2024 yahamagawe na Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga ya Uganda, imumenyesha akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, bikabwiye ko ari ugushakira M23 ibiganiro. Ni amakuru kavuze ko ngo kakuye mu itsinda ry'impuguke za Loni zikurikirana umutekano wo muri leta ya Congo. Yagize ati, itsinda ryavuze ko navuganye na M23 anyishakira ibiganiro na ambasade zo mu burengerazuba kugira ngo uyu mutwe ukurikirweho ibihano. Abayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bampaye dosiye y'iby'impuguke zavuze. Yanavugaga ko Uganda itoze M23, byanagaragaye neza ko Abanyamerika ari bo babibwiye Loni babishingiye ku kiganiro nagiranye n'umukozi wabo. Mwenza yatangaje ko yatunguwe n'uko izi mpuguke za Loni zamugaragaje nk'umuntu ukomeye muri Uganda, zitangaza amakuru adahuye n'ikiganiro yagiranye n'umukozi wa ambasade ya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu bihugu byakunze gusaba leta ya Congo kujya mu biganiro na M23, gusa Kinshasa yarahiye ko itazigera ijya mu biganiro n'uyu mutwe. Andi makuru nanone ari kuvugirwa hariya muri Congo nuko umuyobozi wa polisi ya Kishishe yarashwe mu ijoro ryo kuwa 2 tariki 11 Kamena ikanyatsi mu mirwano hagati ya FARDC na M23 ikikije umujyi wa Kanyabayonga, intara ya Rubero, aha ni muri Kivu nyine y'amajyaruguru. Aya makuru yakomeza avuga ko abasivili 5 bakomeretse nyuma y'ibisasu byatewe muri ako gace kari kubiramo imirwano, kandi bikomeje kwibasira abasivile bo muri uyu mujyi uherereye mu majyepfo y'ubutaka bwa Rubero. Imirwano yibanze mu bice bya Burindi na Butangora, aho mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Kanyabayonga. Ibihe byabaye kuri uyu wa gatatu, akaba ari no ku munsi wa 17 imirwano imaze iri kubera muri kariya gace. Benshi mu abaturage bo muri kariya gace bakomeje kwimura imiryango yabo Kanyabayonga kugira ngo birinde iyi mirwano. Nibura rero imiryango 50,000 bimutse bahunze iyo ntambara, bakaba rero kuri ubu bari mu buzima bubi
cyane. Ndabashimira mwe mwari muteze amatwi aya makuru yacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.